Water is one of the most important substances on Earth. It is the key substance in the bodies of living organisms. It is the habitat of aquatic species, and it is also one of the most universal solvents. Water is the only substance that occurs in nature in all three states of matter. It is in a liquid state in rivers, lakes, and subsurface waters. In the winter, you can come across it as solid ice. And also, there is always gaseous water in the air called water vapor. We cannot see the vapor in the air, but we know it is there as vapor condenses to form tiny droplets in fog banks or in clouds. Warm air can contain more vapor than cold. When the air cools down, the vapor condenses to transform into water. When ice warms up, its temperature rises. The ice melts when it reaches 0 degrees Celsius and turns into liquid water. Further warming makes water evaporate first. Then, when the temperature reaches 100 degrees Celsius, it starts to boil. That is, it transforms into gaseous steam. Steam then condenses on colder surfaces and transforms back into a liquid. Pod uticajem sunčeve toplote, voda sa velikih vodenih površina isparava. Vodena para se u atmosferi rashlađuje i prelazi u tečno stanje. Taj proces naziva se kondenzacija. Od vodene pare formiraju se oblaci, u kojima se obrazuju padavine. Kad se oblaci nađu nad kopnom, vodena para ponovo prelazi u tečno stanje i izlučuje se u vidu padavina. Jedan deo vode ponire kroz pukotine stena i formira sloj podzemne vode, koja otiče podzemnim tokovima i vraća se u velike vodene basene. Drugi deo vode sliva se u površinske tokove i njima takođe otiče u okeane, mora i jezera. Voda na zemlji postoji milijardama godina i konstantno obnavlja samu sebe kroz prirodni proces poznat kao kruženje vode. Sunce zagreva površinu vode i pretvara tečnost u gas koji nazivamo vodenom parom. Taj proces predstavlja isparavanje. Vodena para podiže se u vazduh, hladi se i opet pretvara u sitne kapljice vode koje se grupišu u oblake. Pretvaranje gasa u tečnost nazivamo kondenzovanjem. Kapljice vode sakupljaju se i formiraju oblake. Kada postanu preteški da bi se podigli, oblaci oslobađaju vodu u obliku kiše, a ukoliko je voda dovoljno rashlađena, mogu se stvoriti sitni kristali leda. I onda ona pada kao grad ili sneg. To se naziva precipitacija. Kišnica zatim prelazi preko zemlje i planina i sakuplja se u vodopadima, jezerima i rekama. Nastavlja svoj put do okeana i kruženje vode se nastavlja.